Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sinina papuji makutukur paimang pada manadai dipuji. Situngat-tungan na aja tasalawasa. Magai napunay tupong Allah subhanahu wa ta'ala. Puan sinin alangi lulunis. Pada yang nangiro, waktu na melu usalay mula. Gili-giling nyanyi di bulaku makadaka disak kada magagamo paitan makadaka bulaku ni napajan mendeka uto palari uto paringarange di kira-kira mabila mo paga mulai ya tutuy napajan bayne talagi di aroniwi lakit tay di makunray mo matangang sidape kumelo ipunana mali tarutarona muya sipulungin milaw daw nalaya Rabbil alamin. Narima ko na naro makoni ro pasabaran na din natupadi si paringera sel kumang pada iparingerang ya din. Tulimay nga ki ilalan na tutungan dinotay. Subaya lino anasana lipan-lipan. Makanya dia na marigagay pa ko dita si gaga. Falladhi yattabi'u ila qadruhihi malahu. Iya barang-barang itu Pak kanja. Tapi tapahan ya kada ikutannya ini salai ini nasalai. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kanja batira tu paringarang biman sita. Pasukui papudimu lori si puasangi makpunai fa inna kamu parikuhu den wadide. Ya kotanya ini salai ini nasalai. Wa mal masita pokok nim puji-puji ya ilalan natutung di notaye ya de napa janawasi ki malaika maita ki matarupong Allah taala sininna pangkau kata sadia mana pamalatan tumisu wa isma sita kakiri rebo na yatane sirraga-raga igong kana tumupi makinya wamupi tapi pacapurna amat ingat tu. Ya. Berpada seri na benda nirolo, uku kak bujui matasi nirolo. Ya. Engkau koro sapiri ambulas, makutana ku ya. Tesar kereke yang tahu matewi tonri matasi ya tong ila mapamule Januari lah tura 10 ada bisa kawuki. Maka dasia ada ku 160 itu sitam. Makarake ka rumega kwereking ya 560 na talu tau 5 tau uluran lau bolana boleh bolana loki guru ada keri kami gitu ya. Tapi yang di kabupaten wan ribacannya jadi termasuk mungkin megi ya tu ini hukumi lawoi na pangkajen sekitar kadang kami udah kami lo mite bola kejatan apa mulai Januari 2025 sampai Desember ya rojumlah mak dupa-dupa ternyata aga na po ada nagita nyata ya mutul mar'u ala ma syaa alaihi ya kumelo ki kapisa imatingan na tasidi tau tumupi dito na mawata di nomor sidi ya kung kagaga melo ipadicing nang kakutumat padicing termasuk insyaallah kanya amatingan na tema khairukum ampau dinas apa de ya ko ini macap pedicing di ciriali tadi panayat dipa macap yang kedua ya komelo kimi itu makanya kanja yang matingan na lo mungkin sikit sudah ikut menjan ku kamanan ikut maka tahun nisang apulanna tahun satu milo Indonesia ini termasuk itu makanya mana tu matingan tamat insyaallah. Ya. Sini nama namun si tongat-tongan na dito na sekarang. Si tongat-tongan na tu bayi di sanangit. Wih, tanah na patan tu kipo Allah Taala atau salama. May talada ni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko to layo meman ni sapaan ang kamu panasisa. Dengan syarat asipak selang tongat-tongan.
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Namun dia komero ki penadi wi atu tungalinu aja na ceko-ceko ang igino. Maka itu nabi tani matu aruson. Ia tenangannya senangnya kulino dua bawa sipa ipake lolongan. Dia kan nomor sidi syukrun sipa asyukur. Ya. Jadi kusyukur ni lala na tu tungalino tapaya matanan itu. Apa ia nadene tu syukuru angkana lalang na tu timasara. Nomor sidi ia tu pengala taala de itu napa pada itapata. Di engkau tahu mengerta tahu kan? Ya. Engkau tahu sederhana, engkau tahu ay din sapau madosa ki cari. Di itu napa pada itapata. Magay nala memang ni ujib po Allah taala ante jigata. Ya kodena tu syukuru padi janji ta caca tapata. Ya. Nomor dua, ia tu po Allah taala de napa pada idaleta. Magay nala memang ni ujib ia tu dalek. Dunia madunatun malunun ma fiha illa man kana lillahi ta'ala. Ia dino onron na memang mitabi yuji ki nasaba tenang senangan yuji ki nasaba sarenina sikasina atanna po Allah ta'ala. Ia tu lima katan lima sae lori araja siwa. Nomor telu de itu napa pada po Allah ta'ala sunata. Di engkau tahu wi mati marulu kasi. Engkau tahu mangingi di anak nak bobo dia mati. Engkau mati, engkau malah setali mata anak tahu nak itu tahu. Mari itulah rahasianya Allah Taala. Kutulle ni terima madecing ya gagewe. Insyaallah matannak tu atutu ngadinta. Na ko matannang ya tutu ngadinota matannak tu matagata. Na kumatanang ya mati terta, insyaallah. Koki surga pamasena pong Allah Subhanahu wa taala. Pada sirut. Ya. Sinna masabeka. Cuma isapai Allah langan. Namo pura na patentu pong Allah taala tau salamaki. Na paringarang imut. Ukar ko lalang asalamakan. Kecuali kule sesalako. Itu musalama. Kita kan iwatunna tu melo mamiraja Nabi Muhammad SAW untuk terima sampajalin waktu aga pertama-tama perintahna pun Allah Ta'ala laku diberidu kue kan nga arona Muhammad mu bisaywi saya masang isa na sunnah dika pagak tahu saleh sang esui engka tuku kibalewe kulay makai betul. Ia tu ibisa itu terlalu. Maka ia naya tu liwa puluna. Waktu sampai jangan kamu piti makali cua aku tu jama mandi. Maka mapulu isu. Ewere papedale maka sakena. Wih masih ketui maka ditui. Maka mapulu isu. Mak bicara-bicara mapasir kidimi kadini. Maka mapulu isu. Ia na tu tapai bisa maka di Allah Taala de umero mewe siolo ataku kodiwa icariwana kada Jibril wasa kuran yu bisa pun iwatuna ukumopi ila lawarakanna Halimatu Sa'diyah na kada de bisa de nule mewe siolo langsung ya kode na mapacing atina iya ini jadi de na jadi iya ini angka manila na pagron na bitaya komeko pala bilabi isa na sun aja na ceko-ceko kulino nomor di sidi zikrul mauta. Ya kalau kutu matengi uka-uka itapana tahu mati mendidik kadalah warampara patayan selesai. Allah lagak patai dulu ya muji duka. Kanya tu pak kanja na di masalang papahan ki ya kung kataw mati dia tu ni sampo gangkan nami tu alun na sampo mala iyaro alun na layase ipapitay ni sampo bujara magay melo iyala pagaja kafa bil mauti maita. Jadi diusahakan tu kalau kita matengi tay tapan atau mateng. Ya kuy apa dia bisa bilang siya gani tak patau mati. Itu bisa bilang siya gani ikan na tahu uku di yawani ngat lepu apalagi yang kana
bali bola ka rumah sakit indah. Sila lo punya lah tu kumani kasi Pak Ustaz tulong kasi daku. Mangin nak kena malat day cik mengiwi daku. We sila lo kulisu tu nak kena agak ni kode bisa makaran kakinang. Ya. Sini nama sabi ini. Seri komangi yalai pengaja masalah nak mati. Apa itu Pak? Ya kong kata makado 5 tahun angket tudah nalapu terungkat lotongan ku dinamai. Ya. Sini nama sabi kedua. Yang kedua, talakul ilmi. Tudah ngi maring kadinga pengaja agama. Apa ya kude gaga perisa agama kelala natita maka doto ye tu. Ya puji kong kepahang agama ko napakai ngaji alina. Naparingarangnya dina. Nomor 3 watilawatil Quran. Ta baca-baca Al-Qur'annya tingkalinga-kalinga naku ibaca Al-Qur'annya tapaha cek de ya katana kuyak pidato kan Al-Qur'annya yari hadis. Namun ya itu Pak menjadi makukwe tapi dia dipersoalkan ngero. Mega tahu lu tak ya gamana po mega tahu lu tak dadana po Allah Taala. Ya. Mega. Kan jasa tapi dia napan. Tu bawa tu ya. Wattasimu bihablillahi jami'a. Si kanjak na asik diko. Wala tafarraku aja masaragihi. Mega tahu mako ko salap para salam masarang. Lepak bicaraan na po Allah Taala. Makan ripahanna nama dulu tu. Perpara ko diusaha mudah-mudahan dia jadi. Ya, kadang baca-baca kopi tapi mudah-mudahan tapi hanya berita. Ko diusaha kedua si mampu tu. Di kedua kita malah mati. Begini kah Islam? Ya. Itu bahan. Nah dia nama di 2 kali 7 kon makor mesti sidim. Ini tahu mariwe baca tai dapat paham. Oh pantas maka da Imam Ghazali. Iya macangnya. Ang kapagangkana tapi iya bodongi diga kapagangkana. Itu masalah. Al-Qur'an wa atiullah wa rasulahu wa la tanazau. Itau ko pong Allah Taala kacukuri nabita. Aja mesti pas salah-salah, aja mesti pas suka-suka. Ya nasabari na gampang nageli ko ibalbis. Patafsalu atas sabarikum. Wasbiru maskari pong Allah Taala. Ya kung kagaga dia pada jokkan na sabasipa sabar. Coba pada jokani na sabasipa sabar. Innallaha ma'asabirin. Tapaja na peringerangan pong Allah Taala. Marangerangan nga tang sabarai. Itu lolongan dici. Jadi pertama syukur. Kode ta syukur Pak na cipiki da cipiri ki amegang. Kung kataw mega na dia na syukur na cipiri amegang. Ina tu nakara nilita iya waram parangi kode ni paha nomor sidi mapakasiesi kode gaga. Nomor 2 mah pan rasa-rasa kungka. Tapi kutiaki na pan rasa-rasa angkana tiaki na pakasiesi kuranna syukur moki bawan na to sabara selesai masalah. Ya. Sini masalah diri. Biasa mungkin tinggal itu riwayatna umat Nabi Musa ya. Kata umat Nabi Musa di Masugina. Lain mengolok ke Nabi Musa. Kada Musa. Ya makuk kwewe. Melo nak mat pedici. Mita nak tu kuribu na tanay. Ni mana mapasang-kasang kebati kumat pedici. Agak katam na kada. Udangi po ng Allah Ta'ala. Makara. Aja nagri modengi dali i rumah. Aja. Megani. Denuli purai letu apo kasi denuli purai. Megani. Jadi rodali melu nali nga po ng Allah Ta'ala. Nasabak kuasa mo tu suro ni patapay patuju ko to maperli. Aja nali nga yan. Nagana sa Nabi Musa na kadi gampang mo. Meron ko kada cipiri maramparan. Kutimo sang mega gagam na kad. Piko charan na kada aja mo musukuro. Ya pada musukuro den mita din cipiri kwe kay. Nakara digala la dia tu sukuro Musa. Nakara magay. Nakadi di pa na to si dape bay neta na pa itu 7 mata ko puris cham mak benda sauni nya we ni ga mata ipake matan na po ngala ta. Dia agala la dia tu syukur na kada tuli matan na to ngalino.
Ya lalengin nak kredi ini rupa aja mau syukur. Ya. Ngitai anakmu macam sulit kute. Mariuru penadimu. Sana penadim nak kerana sana. Dia jadi dia sana nak pakitan nak pengalata pakai mitai maka coba buta. Makanya digalalau di syukur nak kada. Tu 5 tahun natau tu ngalino tu ditatang betul barang. Jadi kuncinya syukur. Wah, engkau tahu pari nak kada. Barak deje nai tak ya pengalata alam sana kada magi nak kada. Tu 5 cipi je tu ngalino dan dai porangi pengalata alam makarang kai je ruatam tu 5 cipi. Nak kada iko itu macipi rengelin. Dapat ku yasa nak kada. Demi musukuru nak kada. Si salah ni pahang ki musaku mati itu. Aga di sukuru ka kutu macipi. Si salah ni tu pahang musaku mati itu nak kada ide. Ya para de musukur de musakti macipi itu. Nak kada ide. Ya galalan na sukuru kaya. Sini na masabi kada re. Kada Nabi Musa. Angka bainemu. Nak kada kan anakku dan biasa kutu menyamak kapan nak kada. Biasa. Besok ko pero untuk pa penyama ko pangalatal na di musukuro dan orang parangge je pero orang kami kade ya ku ya tu agak tu nakadai ya ko orang para pamelo musukuruki rahasia na pangalatal coba syukur nakada aja nang paringarang ko sukurukan aja deulai ganna isulang angkan ya rotau sugi dan nawaye di ka pamu palak musab pasak kuna kerma na pedi tatamba di orang parangnya nak masa makalaka mode na tatamba tu tima barakat tu aja ni po itu tambah de pana di tahu sugi yang kali tahu padi nak pedi macipi bisa diperandi kurusa de ka pamu asa burak mode upalatu ke pengalata lah kumulai ni syukur nai pengalata lah ko kana pasti lain zakartum la azidannakum wala in kafartum de na mati dini teperi. Sina masabi. Yang kedua sabaraki. Iya nanai sabaraki. Ini nawa sabaraku. Lulunga deci tau sabarai. Innama yuwaffas sabiruna ajrahu bi ghairi hisab. Iya tau sabarai. Ukotomi tu dino mandari masara. Nasalain na dino insyaallah. Kuna pugo mi pasuraku na niniri papisansaku. Wa antamun a'launa in kuntum mu'minin. Inapa itu mati upalung-lungnya sermondina pengalata dengan syarat pada non-riki kesadaran. Sini nama suami kadire. Maka kanange pada purani ipasalama. Ibatunna mamiraja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Watunna siolo tu atayna pur. Tapi dia itu nak dicerita maka manglumakui pengalata ala watir. Nabi manglumakui deh. Maka Nabi innani anallah. La ilaha illa ana fa'budun. I Muhammad digaga pun meraja mega mutu pun tapi dena pada pun iya mapacing pangkasong digaga wat dimpah pada sumpah ka Muhammad tau masuro pak guri tau isuro pikir badan Nabi Muhammad masuk patir at-tahiyatul mubarakatuh. Nah pakai tu wow Nabi tahu tu nama masuk at-tahiyatul mubarakatuh wassalawatu wattayyibatu antara Nabi si bawa pun. Tapi kue dipakai matahiyat dene pakai wow tu tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillahi sininna asalamakanya sininna arajange sininna barakae idi manang nonroi letu idi mana warkan agana pada pengalata Allah. Assalamu alaika hayuhan nabiy. Salamat no Muhammad nabi. Agara pina. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Salamatoni umat Muhammad ya malapai nyawana maka curiku. Puran itu ibat tentu tahu salaman sama kecuriku nanti. Kecuali kalau saya salah lepai assalamualaikum. Lepai assalamualaikum. Karena di dalam kehidupan ini dan natutong ni natapai. Maladak itu na puji pengalata Allah. Tapi aku detes senyalete puji sirup pasi salah tu pak puji.
Maladakin na litutui pong Allah Ta'ala, tapi ya kuretes sangalete ya litutui. Sidup pasisala itu akan litutui. Narima kona naro, mumpun na pindrangamo pong Allah Subhanahu wa Ta'ala su. Palladhi nafsi bidehi, walaupun pada diki gagamisang makada kinrui pak gangkan na ipindrangan su, diki gagamisang. Yang jelas, ia lino angka pamuhanna, angka toma tu pacapurna. Jadi sini nang kekulino, angka mana tu pacapurna. Nah sebab angka memang mau pamulanna. Dina pada akhirat, yaitu akhirat, angka pamulanna, dina gaga pacapurna. Jadi kau mati ki, dina gaga lalangan disuki pimen. Nah sebab dina gaga pacapurna. Sini nama soal dari makona naro, alhamdulillah. Penapuro na Pak Barakai pong Allah Ta'ala atutungat tayo. Sini nama soal mumpun tanapuro mana yaro ular malang, irampisi di ular malang. Di natu namita, natu tamu ular malang. Makanya uparingarangi, sarikomangi, makanja iba kita pamai ular malang. Maka dia tu ular malang. Ulam mapacing. Naya ular ramalan sebab ulam mapacing, ia tomi tahu natajeng, tama makasih tahu mapacingnya tidak. Disusi pemeng. Makanya Nabi Muhammad SAW nanato-nato masalah na puasa si bawa mapacing. Waling isi di situ. Ia kui bicara iparentana puasa agana poda wa perluangi padariku manang perluna puasa wa perluangi kelingan wa perluangi padariku manang puasa pada toha wa perluanna lo tong kairiudu tapi tengkelingi sarana de toa perluangi puasana tamai ular ramalang nade na tubakan di atas salam. Tanyo pengarang ki pada toba ki pak, taneki tu malaikat tanya tu kinabi pada toba. Nomor 2, de toa perluangi puasana, terutama ular ramalan, nasi salamo pa bali bulana, si pangamo pa masilasuran, nade nasi madecing natama ular ramalan, na iya ular ramalan. Ulam mapacing. Iya mega pai. Iya mega nunrima bat-bat patay. Kegiro asisalangi mak bali bola mas. Iya mengalan. Sampai masyarakat mengalan dah. Engkau ndaga kalau pengajian kue daerah ni aga bahan nalinga Pak Ustaz. Bali bolangi cek de terampe-rampe. Weh. Engkau turun dari kunipe malokor lo tapinrang, ia turun bahan Pak Ustaz, bali bulangi tarampi. Dakwang kamu apa tahu macin nama susah kumati? Apa pura memang itu pakai dari kita? Termasuk masusah amati ngena, tahu dee na toba na mati, tahu si saleh bali bulan na di siap dampeng, tahu maduro kayak loy dua tu pajajen na di na nyumpa na mati. Jadi kung kata pere gagaya sadia ni. Eko makadaki wita to pia wita mode tapa wita itatoto. Nasoba agama na bicara. Ya. Sinna masabi kadere. Bahkan ko pangkajen ne Pak. Ya. Megalada. Mo bika mah pengajian abad ni baya to rubahan. Pak Ustaz terampi-rampi cik dia beli bulan dak. Wih. Mega mumpa tahu betah fro. Na desan ni makada termasuk masusah matingan na tahu si salah-salah mak bali bola patunya syukurullah dia mau pibaca bahkan kayak bisa kadang maka usuru ka kala Pak Ustaz takku iko bani tanya tu ini masusah inilah manusia maka mapului isakna sunnah disuki memang mapului sunnah sinna dari makana ro tetap patuna tanda syukur kang dari Allah Subhanahu wa taala na curi sifat-sifat asa beratan supaya papuji simata na sabari na simata na cini-cinong ipong Allah Subhanahu wa taala ilarna tutong dinote supaya itu pong Allah taala
paule namelo tinggal ipakasing man ibawa pahangilan natutungalino tayo agero khairukum ampahul dinas si kanja na tahu ia macet pokok desing macato mah pedeci ya ko diceri realita ni makanja muki tapi tanya apa si kanja salawat masalawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terakhir si dinabi purna tusuk Allah taala untuk tiroyang ilang selama katur libune tingkalinga gari nabi ta iya watunna nabi ta melo mate de na pada nabi-nabi lang itu iya nabi-nabi lang ko may mate rata-rata rabbahu ipun tajagayang warang paraku tajagayang keluargaku tajagayang bijak-bijakku iya nabi ta melo mate de nang kanarampe iro agam ito linarampe katalu rabbahu ummati layuru memes sapana tajang ni may gamopi monresesa untuk raga-raga ki pasalama kimatu mapamulai ri amatingata alamul barsa pada masal letu surga pamasina pung Allah taala dengan syarah wala tamutunna illa wa antum muslimun subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.